खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिर सिंबु तरामोक्सरी अहनबदा मरिबा पाव सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा IIIT साबा होंगनबा सेंटर के अयाबा लेरे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे पाव सोंदोंग बिजरी अथुवा मतमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT साबा होंगनबा सेंटर के अयाबा लेरे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लांगोल दलेबा बॉयज हॉस्टल हांगतोपगी थरमदा हाइख्रे NIT नेशनल पांगथोकिबा थरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंड्रो अमसोंग NIT की बोर्ड ऑफ गवर्नर की चेयरमैन YS राजेना गेसो ओनर अमसोंग चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना सरुक याखी थरंगमरी लेनेना चेयरमैन YS राजेना फोंदोकिबदा इंस्टीट्यूट अमा फगरन बाहाइबसिदा महैरोई सिंह अमसोंग फैकल्टी मेंबर सिंगी चारव थौदांग लई इंस्टीट्यूट असी नेशनल की थाकता कथब होनबदा मपुंग भाव सपोर्ट बिबियु हाइखी एजुकेशन मिनिस्टर मोरांगथेम ओकेंद्रना बॉयज हॉस्टल असी था तरा की मनुंगा लोशन बाहाइबसी असौबा माइपाकपा अमनी लमदम असिदा हायर सेकेंडरी की फिल्म असी यामना फगले मससुदतना अखोइना कन्न होनदुना इंटरनेशनल लेवल दा फिदा अमा कन्म ngamna होनसी मसिदा सरकार की मैकैदगी मपुंग भाबा कोऑपरेशन पिगनी हैवी थाजबा पिखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ अमसुंग लंबी थोंग अहुम असी फगनबा अखन्नबा प्रायोरिटी पिदुना होनरी ग्लोबलाइजेशन खोंजंग असिदा दरकार होइबा मखल के इंफ्रास्ट्रक्चर लेहंदुना यावबो ngamna होनरी अतुबदा IIIT अमा सेनापतिदा सानबा थौरांग लोइरे मांग मखताना सखतबा हाइबसना अमत्ता ओइबा अमसुंग शांति लाइबा चंगी अखोइना लमदम असिबु टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा ओहेनबा लखतबा याबा खोंथांग लखली मसिदा अपनबा अयतबा अमत्ता पिबिगनु हाइखे Therefore, we are giving more priority for funding from all different sources. We are giving more priority in the hill area. This is our belief that if once peace is restored, then development will definitely follow. So, therefore, we always request from the state government side, please give cooperation, and in the entire state of Manipur, only then our development and our dream will be fulfilled. लेबाक की सेवा तौबदा मीदा इकाई खुमनाबा उत्पा वाटवा देवरा सेवान्यास अवार्ड इंग्लिश गनि तारहुमदै तारामरी कवि धर्म सभा मणिपुर की प्रेसिडेंट दांगमै लुंगपुइजै कविदा पीदना इकाई खुमनाबा उलपदा कवि धर्म सभा मणिपुरना नुंगाइबा फोंदरली पनबयाबदी अवार्ड असिदा साइटेशन अमा सोल अमा मोमेंटो अमसुंग सेल ओइदा लुपा लिसिंग याखै माथोय यावी अवार्ड असि फंगबा मणिपुरी मसासु दांगमै लुंगपुइजै कविना अहनमनि हाइरि ngasi international mother's language dega mailena manipur dasu malemgi mamalon gi numit haina palan tawkhre manipuri lol bar ke classical language manung jannaba manipur sarkar gi committee semna kan honari haina art and culture gi director dr k sabitana haikre research forum manipur amadi manipur sarkar gi art and culture department na punastinuna kaisampat ta leiba manipur state archives ke hall da pangthokiba mangarak suba palan asida reform gi president Nauribam Indramani AIR Imphal gi news editor A Ibomcha MU gi professor Pauna Gunindrana Sarugyaki director ke Sobitana makha taraduna mamalon bu nuksiba habasi yamnamak darkar oi masi ekhoi pungnamaki thodangni lol amadi mayak leiba jati ama habasi jati adu sakholaba jati ni haina longnai manipuri lol bharki classical language manung jannaba sarkar asina committee semduna kan honari masida manipur praja miyamna mateng pangbiu haike manipur sarkar na aikoina committee ma semaga masi koina khongthang di lakor krabani digital thekbani adu masi soidana mayam bu thwa yawiragadi mayam de su aning bulai lai birapadi koi ki sarkar na su koi suba committee semdana asuma koi classical language ki thakse phangnabagi kitang di khongthang daba hogre hasaina मियाम द यंथोंग थारकपा आधार कार्ड चार्टेड हुमापनगा लोइनना इंश्योरेंस अमसुंग स्टेट बैंक की चेचांग यावबा वराखाव अमा इम्फाल टुरेल खोंनुंग द लेरंबा थेंगरकपा मियोय अमना मजाले मदा सिनरकले हाइरि
Thawang asaka mari lenana konung mamang daliba masalemagi office ta pangthokpa pangmising unaba amada masalemagi general secretary Takhelambam Demonana Unit Identification Authority of India na tharakpa Aadhaar card jatra huma panadu Thongju Kendra Khetrigau Kendra amasung Yeskul Kendra daliba mioi singini hairi Sugumba post office ta la pase jang hamde darkar oba sigi migi oroi ba jang singsi matungda suma sugumba thokse thokna ba yamna section na thabak tawani na haini PK film gi manga suba khudol oina celluloid 35 mm gi thawrangba thongambana putokpa Dr. Makhumani Mongsabana direction piba Maharaj Kumari Binodini na iba nangna kappa paksadi haiba Manipuri film Maskitang Nipanda International Women's Day ga mailenana Kolkata da laiba Gorky Sadar Hall da unabagidamak Consultant General of Russian Federation in Kolkata Cultural Department gi baton tarokle hairi Sakhiba Tangkunda Ukrulgi MLA Samuel Risomgi Jalalen Kabole Kai Dalaiba Masagi Yumanakta Bom Pakai Handuna Asopan Nangan Kiba Tokdok Adubo Daring the Fongdokuna Lega Esteleba Togan Tongan Ba Jati Kayana Wakat Kongjang Amatsakre Julalen Development Authority Julalen Women's Society Amadi Julalen Youth Club na Puna Kusamadun Sinki Wakan Mifam Aduda Bom Pakai Hankiba Tokdok Adubo Kanna Yaning the Fongdoki Miyam Marakta Bom Langsin Bayaning de Ekoi Santi Pami Heaven Simba Bekar Gas Naki Saruk Yakiba Nipi Amana Miyam Leba Mapamda Bom Langsin Bayaning de MLA Samuel Risomga Bom Langsilam Liba Kanguga Manungda Kari Kari Lairabanu Haiba Ekoi Kangde Makoigi Marakta Yanadaba Lairabasu Karigi Miyamda Awaba Pidibano Asugumba Togdok Amuhana Thon Biganu Lamdamasi Santi Oiba Lamdamam Ohenbiu Haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯈꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯂꯦꯟꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Hauziorabada Mariba Pau Amuhana Sanapati District Manungda IIIT Saba Hongnaba Center ge Ayaba Leire Haina Chief Minister Okram Ibobina Fongdokre Hozigidi STB gi Pawming Tabir Basingbu Amakahana Kurumjari